جار كسلاف لوبن تماشاوان بريز گشت کنو جنوچیان و جواره به پیشکشکرون افجی سرنوچنه عبدالکریم محمد دبیجه ام پیشبینی دکن لشکر روج به سرپرشتیا هفپیمانیا نافدولتی در باسی روج آوای کردستانی ببن. جیمز جفری شانده تایبت امریکا با سوریه دبیجه امریکا و ترکیه هولا گوهرتنا رژیم سوریه دیده. زنجیرات قینان لدورا من بجه کلجیر کنترول قصده ده بردوامه ایروژی اتومبیل کات تقاندن. سرک مسعود بارزانی ججنا پیشمرگیان لانی انشار پیروز کرد دومین روژا ججنا رمضانی ده بارزانی سردانا انیا خازر کرد و پیروز باهی جه پیشمرگیان را پیشکش کرد. وکو هرجار جکار پیشینی سروک مسعود بارزانیه کو ججنان دناوا پیشمرگیان ده لعنی شر ده پیروز بکه و به پیشمرگیان را کیفخوشی و خمینوان پارو بکه. دویمین روژا ججنا رمضان پیروز روژا چهارشنبه سروک مسعود بارزانی به مبستا ججن پیروز کرنه و روش پرسین سردانا هیزن پیشمرگه ین لعنی خازر کرد. دوی سردانی ده سروک بارزانی پیروزباهی ججنه لهمو پیشمرگین قهرمان و لهنگین کورستانی کرد و هر حال روشا پیشمرگین لسنگران ده پرسی. سروک بارزانی ده هفدیتنا لگل پیشمرگه و فرماندایان ده آماجه به خوراگیری و قربانیدان هیزن پیشمرگه دا و سلاف جبو گیان پاک ین وان پیشمرگین قهرمان رشاند که ده براوانیا لروماتا گل و نشتیمان ده خوکرن جانگوریا خاکا پیروز و شهید بون. هم صوت ده خدای دلوفان وارا کردستان لایه کدن فرماندر منصور بارزانی دهیاما سردان که ده دناوا پیشمرگین کردستان ده سردان هیزن پیشمرگین لشکر روج لنافچه عین عویس یا سینوری کرد. بوی سردان هیزن پیشمرگین لشکر روج به گرماهی پیشوازی لبرزانی کرد و کیفخوشی خواه به سردان دربراند و هن گوتن و هلبت جیرا هاتن پیشکش کرن. در جشن که دبر سروک مسعود بارزانی جبرک خواه دبینه پیشمرگه جشنان دناوا پیشمرگیان ده پیروز دکه. دهمان شوپاندنا ریچا سروک فرماندهین لشکری ین جوان جی پیروزباهی لعنی شر دکن و مورالا پیشمرگیان بهیز دکن و بلند دکن. عبدالکریم محمد اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تکس کرد که هفپیمانیا نافدولتی گرانتی دایوان که روشالات چم فرات راستی تو کارستان نای آمجه بوی چندی جیده که در باسپونا لشکر روژ بو روژاوای کردستانی بسرپرشتیا هفپیمانیا نافدولتی با. اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالکریم محمد دبیجه دما کوجوین لگل برپرسیارن امریکی فرانسی و بریتانی تینا انجام دان آماجه تینا خویاکرن کو نافچه آرام و لروجهالات چم فرات وری آواکرنو هینا هرگولین آواکرن نهاتنا زلال کرنو ام بهیوینا نافچه آرام دبن سرپرشتیا هفپیمانیا ناف دولتی دبی ده هفدیتنا که ده لگر روزنامه کردستانیا کوجالی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی بالاف کرن عبدالکریم محمد اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا روناهی قصه سر روشا سوریا و روجاوای کردستانی بحث داوین پیشات کرد. درباره روشا سوریه بگشتی عبدالکریم محمد گوت کو جنگ سوریه کو اوابوی 8 سالن بردوامه گلک زیان به گل سوریه گهاند یو جرخانه سوریه بگشتی هاتی هرفاندن. اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباره جوینن کول گل برپرسیارن هفپیمانیا نافدولتی ددما داوی هاتنه انجام دان گوت کو بگومان هفپیمانیا نافدولتی کو امریکا سرپرشتیا ودکی دبینه کو انجمن اجتماعی کرد لسوریا لاشکی سرکه لسر عرضی و گرانیاوی سیاسی هیا ورولکوی سرکه د چاره سرکرنا کریز ده هیا بلګل سروی هلوستا هفپیمانیا نافدولتی ده دما داوید لبنگه هفپیمانی دو جاران جوین لګل برپرسیارن انجمن اجتماعی کرد لسوریا انجام دان. هر وها عبدالکریم محمد دا زنین کورولا سرکه هفپیمانیا نافدولتی و ده درست کرنا نزیکبون ده بینا برا پیدو انکسه ده او جدا کوروش برف دیتنا ریببریه که هفوش بوی نافچه بچه. درباره ناوروکا جوینن برپرسیارن انجمن اجتماعی کرد لسوریا لگل برپرسیارن هفپیمانی عبدالکریم محمد گود کو هفپیمانی نافدولتی دخوازی روشا روجهالات چم فرات آرام بیو
تەڤایە پێکهاتێن دەڤەرێ ڕوو لە دیالۆگێ بەکەنداک و پێکڤە ڕێبەبەریەکە هاڤبەش ئاوا بکەن. عبدولکەریم محەممەد دەستخۆشی لە پەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ کرد و ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ ژناو بروو ڕێگری لە دەرباسبوونە تورکیا بۆ ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ کرد. هەروەها ئەندامێ پۆلیتبیوریا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا تەکەس کرد و هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی گەرانتیدانەوان و ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ ڕاستی توکارەساتە نایە و ئاماژە بۆی چەندێداک و دەرباسبوونە لەشکرە ڕۆژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانی وێ بێ سەرپەرشتیە هەفپەیمانیا ناودەوڵەتی بێ. عبدولکەریم محەممەد گوت و ڕاستە ڕۆڵە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە نەد ئاستی پێویستدەیە ئەوژی ژبەرک و ئەنە کەسەت بن باندۆرە فشارە ناودەوڵەتی ڕەوشە هەرێمی و ڕەوشە سووریە دێ بگشتی. هەروەها محەممەد تەکەس کرد و پێویستە دە پێشە ڕۆژەدا ڕۆڵە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە گەلک بە باندۆر بێ دەدەمە نەهادە ئەرکێ ئەنە کەسە گەلک گرانە و پێویستە بە ئەرکێ خۆ لە هەمبەردۆزە کوردی بەهتر ڕابێ. دەربارێ شەرت و مەرجن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریەداک و ڕێکەفتنە لەگەڵ پەیادە بکێ. عبدولکەریم محەممەد گوت و پێویستە کە شوهەوایەکی گونجاو وەرێ هۆڵێ و گرتیان سیاسیەن دەزیندانێن پەیادەدە سەربەست وەرنە بەردان و ئۆفیسیان ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە وەرنە ڤەکرن. وی دەمی ڕێژ بۆی دارخستنە جوینان لەگەڵ پەیادە بە سەرپەرشتیە ئەمریکا و فەرەنسا وێ وەرێ ڤەکرن. دەربارەیە پرۆژەیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە عبدولکەریم محەممەد تەکەس کرد و ئەنجومەنە کوردی دەماک و داهەپەیمانیان نیشتیمانیە ئۆپۆسیۆنە سووریەدا بەرابانیەت بەرمافێ کورداندا دەکێ و بەشدارە دەستەیە دانوستانکارە سووریەدە و هەروەها بەشدارە لە سەرمێزە گوتوبێژیە لە جنێڤ و دەتەڤایە جوینەن خۆدا ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە پرۆسەیەکە نەتەوی کوردی پێشکەشی ئالیەن ناودەوڵەتی دەکێ بەخۆ هەموو پرۆژەیەن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریەنە. دەربارەیە ڕەوشە ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی عبدولکەریم محەممەد گوت و ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی باژارێکی کوردستانیە و دەتەڤایە جوینەن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە لەگەڵ بەرپرسیارن وڵاتێن ئەمریکا فەرەنسا و بەریتانیادا هاتیەکردن. هەروەها محەممەد گوت و ئەو گوهارتنە دیموگرافی و دەستە سەرکردنە ماڵ و ملکێن وڵاتیان کورد و بنچافکردن و کوشتن لە پێشیا چاوێت تەڤە ئالیان تێنە ئەنجامدان ئاف هەموو کریارن لە ئەفرینە تێنە ئەنجامدان لەگەڵ بەرپرسیارن ئەمریکی و هەفپەیمانیە دەجوینە داوی دەهاتنە گوت و بێشکردن و هەردوو ئالیان گەرانتیا باشکردنە ڕەوشە ئەفرینێدان و گوت و ئەم دێ وێ باوریە دەنەک و تەڤە کوردێن ئەفرینەوێ بەگەڕنە سەر ملک و ماڵێن خوا. عبدولکەریم محەممەد گوت و ئەگەر ڕژێمە ئەسد بە خوارتی vەگەڕێ دەڤەرێ زیانەکە مەزن وێ بێ وان بگهێ ژبەر ئەو وەکە ئۆپۆزیسیۆن تێنە ناسکردن و ڕژێمە ئەسد وێ تۆلڤەدانێشە ئۆپۆزیسیۆنێ بکێ و تاکەس کرد و ئەگەر ڕژێمە ئەسد vەگەرێ vەگەر وێ بە شەرت و مەرجێن ئەمریکا و هەفپەیمانیە ناودەوڵەتی بێ. ئەندامێ پۆلیتبیوریا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا دەربارەی گوهارتنە دیموگرافیە و ڕۆژاوای کوردستانی دروست بوویە گوت و ئەڤ ڕەوش دەمکیە و ئەوێن کو هاتنە باژارên کوردیش بەر شەر بازدانە لێ ئەگەر خوا بکنە خودیە عەردێ ئەف چەند نایە قبولکردن ji ber ne ji mafê tu aliyekiye bibe xweyê xaka Kurdan. Tevê hebûna hewlan ji bo durîstkirina nêzîkbûnê navbera enekesî û PYD de hîne tu amajeyên xuyan ji nêzîkbûnê nehatiye xuya kirin. PYD tu pêngav ji bo nêzîkbûnê neavêtine. Tevê ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye pêşwazî li înisiyatîva Frensî kir ku mebez ji durustbûna nêzîkbûniyê navbera enekese û PYD de hîna PYD ne amadeye ber bi nêzîkbûnê vewerê û pêngavan bavêje. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye berdewam dibêje ew amade ne ku alîkar bin da ku înisiyatîva Frensî bibe rastiyek li ser erdê. پێویستە پەیەدە کەش و هەوایە گۆنجاو دابین بکە و گرتیان سیاسیین کورد و دە زیندانên wê dene serbest berdê û rêbidêk û ofîsên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wernevekirin. PYD heta weke nehat û amadeyî ji bo durustbûna nêzîkbûnê nîşan nedaye û tûlê diwanên zelal di vê derbarê de belav nekirine û hînagirtiyên siyasiyên Kurd ê zîndanan dene ew jî di demekê de ku berdewam çekdar û malbatên çekdarên Daişê serbest berdidê û herwiha hîna ofîsên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê girtîne. Pirsyara herî girin ku di nava xelkê Rojavayê Kurdistanê de belav bûye ew ku gelo ji bo parastina berjewendiyên bilindiyên doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. PYD amade ji karê hevbeş ra gelo PYD wê karibê dev ji siyaseta xwe ya tek alî berdê.
برپرسیارن انکسه دبیجن هپیمانیا نافدولتی کو امریکا سرپرشتیا وی دکه دبینه کو انجمن اجتماعی کرد لسوریه لاشکی سرکه لسر عردیو گرانیاوی سیاسی هیا ورولکوی سرکه د چاره سرکرنا کریز ده هیا وکات خویا کرنجی کو په د نکاري وچنده قبول بکه د دمه داوود لبنګه هپیمانیا نافدولتی لدجی داعش برپرسیارن هپیمانیه دو جاران جوین لګل برپرسیارن انجمن اجتماعی کرد لسوریه انجام دان او جیدا کو نزیکبونه کې نه بره په دو انکسه د درست بکنو روش برفدیتنا ریوبریه که هاف بش جبوی نافچه بچه شاندك جار خصنا روجا پدکسی د دوم روجا ججنا رمضان پیروز ده سردانا هجمارک بریندارین لشکری روشکر و ججنا رمضان الوان و مالباتن وان پیروز کرد. وەک شانازیەکێژی پێشمەرگەیەن قەهرەمان رە خویناک و لەشکەری ڕۆژ دبەر پاراستنا خاک و ملەتێک کوردستانێدا bi merdî pêşkêşker û birîndarên ku beşdarî di şerê rûbirûbûna dagîrkerên Kurdistanê de kirin bi mêranî navê xwe di dîroka Kurdî de û mirovatiyê de tomar kirin rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya seredana hejmarek birîndarên leşkerê roj kir cejna Remezanê li wan pîroz kir ji nêzik ve rewşawan û malbatên wan şopand بامدبونا حاجی کالو اندامی کمیته ناوندی برپرسی رخصنا روز یا پدکسی ببشداریا هجمارک ج اندامین انجمن هریمیا پدکسی شاندک ج رخصنا روز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی دو چهارشنبه 5 ماه ششان د دوم روزا جشن رمضان پیروز ده سردانا هجمارک بریندارین لشکری روش کر و جشن رمضان لوان و مالباتن وان پیروز کر درباره و سردان روپالا رخصنا روز یا پدکسی لسر زاره سرکرده پدکسی حاجی کالو بلاف کر برپرسی رخصنا روز یا پدکسی تکس کر کو پدکسی هر دم به پیشمرگیان ریا و پشتوانی و خدمتا وان دکه و دیجی هر خدمتا که جبو درمان کرنا برینداران را لگور کارینا خوا آماده و پیشکش بکه پدکسی بشانازی و بسربلندایی لرولا لشکرین روز و قربانین وان دنرخینه و دیمل بملیوان هر دم جنی زیگ و روشاوان و جیاناوان بشوپینه. کارو هر وها رولا دکتور مزگین کو وقت پیشمرگه کی بوم رواتی و کردستانه کو خوشبو درمان کرنا پیشمرگه لشکر روز ببراتی و ببرانبر خو بخش کریه باشداری دکه بلند نرخاند. دداویا گرا شاندار خصنا روز یا پدکسی ده شانده جهمی بریندار و مالباتن وان را هیوی خواست کو جشن رمضانی ببا جشن شاهی و خوشیه لسر همی پیشمرگیان به تایبەت لەشکرên ڕۆژ و ماڵباتên شەهید و برینداران و سۆزا بەردەوامیە کار و خزمەتê ji بۆ لەشکرên ڕۆژدا ببوونەیە جەژنا ڕەمەزانە پیرۆز فەرماندا منسوور بەرزانی jî doh diheyama seredanekê di nava pêşmergeyên Kurdistanê de bibûneya cejna Remezanê seredana leşkerên roj li navçeya Ên Ewês ya Sinûrî kir û cejna pêşmergeyên roj pîroz kir. Pêşmergeyên leşkerê roj li navçeya Ên Ewês diheyama şerê heşda şabî û artêşa Iraqê de داستانک دیروکی تومار کرن و رندان هشتا شعبی خاکا کردستانی دریا وی خالده داگیر بکه و کارو خباتا خوا لسنگرین شر پاراستنا ولید ده بردوامن. شاندك جه خوجهي اگرکه لگیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه سردان ها گورا شهید پیشمرگه هاشم سید عبدالقادر کر دوه ده روژا یکم یا جشن رمضان ده شاندك جه خوجهي اگرکه لگیا انکسب سروکاتیا خلیل باوی دلو سردان ها گورا شهید پیشمرگه هاشم سید عبدالقادر لگوند عرعور کر گوتنک جالیه سروک خوجهي وهات خوندن تیده بحثا دلسوزیا پیشمرگه جریبازا برزانی رو قهرمانیا پیشمرگه لسرانسری سینور کردستان و رولاوان درزگار کرنا خاکا کردستان جه تروریستان هاته کرن. اوفیسا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لکامپا دومیز ده جشن رمضان ده پیشوازی لپرابرین روشاوای کردستان کرن جشن لحف پیروز کرن. وینه کانی چروان بارزانی سروک بربجیرکری هریما کردستان پیشکشی محمد امین عباس اندام کمیته ناوندی یا پارتی هاته کرن.
ججنا مالبات الشهيدة حموكا يك ام بيروز كن ام بجنا خجوار الطويلين يدو ججنا هر پیشمرگکی قهرمان سنگری شراده ام پیروز دکن ججنا سروکی همی کرده مسعود برزانی ام پیروز کن ججنا سروک نیچیروان یه گوهاتی هلبجارتن جبرلمان کردستان ایرو ام ججنا پیروز کن ام ججنا صجاری پیروز و بمبارک بی جنابی سروک ام ججنا ملت خروجاوی کردستان حموکی دا ام پیروز دکن اوا حوالی ما والا انگری ما اوی اصنگی کفن پیشوانا دا دچین کجا دبر اصنگی که پیشا چه سیاسی به چه یک جواکی به چه صورتی ما به اصنگی کردن پیشا ام جبیدید بجنوا ملت ما لا انگری ما حوالی ما هون ابطالن و عرض نبرده و عرض نبرده دوباره ام ججنا و پیروز دکن ام دبیجنجی ان شاء الله ججنا رمضان وری ام وججنا ام تبل روجاوی کردستان ام حمو پیروز بکن ام ججنا ملت خودی پیروز بکن ام حمو مل بمل ام نام ملت خود بن جبرگو ملت ما بحاجتی ما بحاجتی و پیشمرگه بحاجتی هر یکی ما یه خورت ما یه کچی ما ام دخوازن نزیکترین وقت ام حمو ام لبکن چیه کی گو هی قوا سیاسی روجاوی کردستان دا ام بگن هفدو جبو خاطر گو ام حمو بگن سر خاک خو ام حمو بگن مال خو پیشمرگی ما بگن مال خو هر کس کی بگری سر اخ خو نام ملت خود دوی کی برغم انه ام رید ام نام ملت خودنا ام عرضام یا جناب سر گوت و نمه هوان الجماعه لبدي امجي تخوازن هر يكي گوش بيت تخوازن گوت بگري دا لواده بري خدا دوا ول دوي خان ي خدا ناملت خدا البيد كده ناب اهل خدا البيد كده ججن خو پیروز بكي بناوي خدای مظلوم دلوان بناوي دزگاه شهید کردستان سوريا لقي حريم كردستان به هاتنا جشن رمضان پیروز اوی جشن عمل همی ملت کرد و مسلمان پیروز دکن تایبتی کردین مین روش آوا گلی مین روش آوای کردستان املوانا پیروز دکن هر وسا پیروز باهی که گرم آراسته مالبات شهیدین برزین خوراگرد کن کو او شهیدین کو همی گاوا خوینا خداینش پیخمتی برگری کرن ج خاکا کردستان پیروز میوی دکن که خدا تعالی في روجانه في روجا خوشی روجا براتی روجا آریکاری و روجا رحمه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء خدا تعالی برحمه خمر بی خدا تعالی اشتی و آرامی بخد ولات مدا و حمی ولات مسلمان دا تایبتی ناف کرد مدا و خوشی و براتی بکوی ناف کرد حمی هدا به هالكفتا ججن رمضان پیروز ام المكتبه بارتي ايرو رونشتينا ام پیشوازی مهوانی خود کن مهوانی ما سردانا مکتبه کن جبوی عيدا رمضاني ام جي بفيها الكفتي ام عيدا ملتي كرد كردستاني الهجا بارتي كردستاني بيروز دكن ججن رمضان الجالي كرد بيروز دكن طيبات وجالي مسلمان وحما انسان جياني دا اي خيريت خازن اي اشتيت خازن از بجرنگ ودانا صالي ايصال دياره يعني بهترين بري ملتي ما بخيره بهترين وسا حستك مروف تشيد انه الآوا كرنا دولتك الآرامي الهدوء وقع عرب الفيجن از قال لك خوش مثال از باورم انه تشتي تشيد بن حمجي ويد خدمتها قال لي كرد وكردستاني داوانا بله تماشاوان هجا انهاجی از بچم یانجی زبری خو بدم میوان خوی استودیو خانم سرویناز بله انهاجی ام بردوامی بدم سرنوچین خویان جی نوچین خو جارا کدن از وگرم جم میوان خو له ولرا پایتخت سهرما کردستان در دور 100,000 پنابرین روجاوای کردستان هنه و بخارجی او دابوناریت جواکیین ججنان و گهستنه ارکه سردانا دو مالبات عفرینه کل هولری دیمینن کریه جنازیک و ججناوان یا رمضان شوپانده به هفر امی دیمن و خفتن وان هر دو مالباتان ببینن. اوه برای ججن ما ججن رمضان برای خوشتری نهابی برای ملتی سب خوبی زنه او شد بی جوات ما شد بی دشونی جم خودی دخوا دست پیک ما ججن خوب هر دکه خانه خوب هر دخورن شاهی ما دگل هبوی زنه نها
ججنه ما جان و عشقت زنی هر کس بدرک شویه هن شونه اوروبا هن شونه ترکیه هن شونه وطن کردستان زنی بلا بینه اگر تاگو معایله وانا سلف ده و ججنه خود بابرا بکن و بكيف وشاهي أهلا من حيانا بو سالك وتشتك كبال ما بين حلب وعفرين معنا منطقة الشهباء أو شيء حيانا نكين بنبقرن ولاتي خو عفرين ونكيرن هرن حلبي إذا ملتش بيجن عيدا دجني ما بري أما السبي زيو رابنا أما بيتشونا سر تربا ما فتحة بخوندنا أما بقرنا ملاتي ما يباتا ما مريم مرا زوریه مرا جیران ما مگی عیده خب هفره دکرن در اشاره روز گواره اب دیسو وگرن ولات خوا دیسو جم دجنه خاگیب هفره بکن انشالله وقت نزیک بیجی نه دور به و کردستان ما جیب سرکه کردستان ما آوا به جشن و پیروز به جشن ملت کرد همو پیروز به انشالله و جشن ملت معفرین پیروز بدکم انشالله وکی به روزک خوش به ایده ملت کرد عفرین گیا پیروز به لچار پرچه کردستان پیروز به اول پیشمرگه قهرمان پیروز به لکک مسعود برزانی لیچروان برزانی همو پیروز دکم جشن و بره عدد تقلیت عفرین لحاف کم دبین سبی راد بین دچین سر تربه شهیده دخوا مریه دخوا ما فاتحه دخواندن پشتی ام وعده گرن مالی خو ما حاضری خود کرد ما چه خورن چه کریه طبعا کعکد عیده ما چه دکرن ما خورن خود چه دکر فرابینه خود چه دکر وکی به خوشک بین برا بین باوک بین دک بین ام گیل اف کم دبین دجوین و ما گیا خورن باورا کیف خوش دخور ما عیده خو پشتی دکر ام وعده گرن ام چوین مال دوپت خو مال خالد خو متکد خو خالتکی خو مریت خو مروفت خو ام بيد حاسين ججنا عيدة بس ناهرو دلي ما حمو قاشكية ام بعيدة نحاسينا هرو ملاتي ما جي بالو بيا جي حالن بداري كدود شيا بافي من نو لشهبايا خوشكي من براي من قشكي دو بيد من مريد ما قشتك نو لديشاكي دونا يعني ام كي بتش عيدة بتش ججنة كيف خوش بن وقتی که رو از در کتمش ولاتی خو از نه کیف خوشمه نه کس دور مهیا برای خوش بی برای وقتی به ام دچین با افضل دهاتن تپید حسید جشن عیده بس نه هم بعیده نه حسن دیس الحمدلله ان شاء الله عفینو ما بسر که بفتل وقت برای ام گه بفتل ولاتی خو بله تماشاوان هجار لسر بریوچونا جشن رمضان لهریما کردستان می بهتر بحثا جشنی بکن بجن لهریما کردستان چاوا بریو دیچه به تایبتی بنابرن روجاوای کردستانی کو لهریما کردستان دمینن حاجی خانم سرویناز ابراهیم اندامه کتیاجین کردستان سوریا لسیدیا ارکمر آمده دنباش جشنات پیروز به اما جه آمدکارین جشنی دست بکم خانم سرویناز چه آمدکاریش بو جشنی هاتن کرن هنوكو يعني بقشتي يعني اگر بحثا بنابرين روجاوای کردستان دما تجي باش بمامستا پیشی از جناب پیروز دکم و همه کارمندی ارکی از پیروز دکم براستی فرصته حاضر کردن مج جشنیره وک ای جشنی خوی بری بحفتی که امکاری خو حاضریه خوش وی جشنیر دکن داد کفنج مال خو حاضریه خو دکن وی جشنیر کرینا جلوی زارو کابه تشتن که مالی هبج بو حاضر کردن وی جشنی ام بکن حاضر كنا بشتي فانشات خلاص ديك جات حاضر يا خو مثلا وقت بري سيروجي بري حاضر يا خو شيراني ديك كل جات كن فان يعني حاضر يا عيدي دوراك شكر ديا فاخو ديكرن اف حاضر كنا واج عيدي ري باش كم روجا ججنا رمضاني لهريما كردستاني تشوا بريفچو خلق تشوا پیشوازی لججنه کرن خدي روجا كم يعني رادبن اجباري و زلام وهرن ميجا خوي عيدي بكن جنجي ايج مريان الفيت كي هبه وك عرفوا عاداتي ما يقل ولاتي خوان بيفراد وندرن سر قورا مريه خوجي
ودي وكي دراد بن حاضريا مال خود كنج بمستقبل ميفاني خو بكن طبعا انجليزي كي هفدو به در ميفان در عيدانيا هفدو دور بدمينه اكيد بشنيرو بلا يعني زحمات فيدي كي دور بون نوك هندري ولاتي ما يجمنيزيك بن سبام هر مال بابي خويا هر مال خالي خويا مال كالكي خو زحمات جمال حركه سيت صار دي بنا بريق كي تعدل مكريه ام حركه بنا بالي كي تشونه فهذا الدوست مريفن نزيك ما هبن أمدرن ججنا وعندكن ويشتين ججنا متكن باش تبقى خلك روجافاي كردستانية أفا 2 سال انت تل هريما كردستاني دمينة تجيت بنابري هريما كردستاني بويا أجر أم بحث فرق وجوازية نابرا ججنا كو لجيانا بنابري بريفة دي تشويا كل روجافاي كردستاني كو خلق دناوا كسون كارن خده ججني درباسكن أو فرق وجوازي وجودا هيتشنا يعني دما آيا ديا بري شورشي قصدك نها أنا قالك خلق ما بنابري ولايات أوروبي بونا هريما كردستاني بونا هناك جي أنها لروجافاي كردستاني فرق وجوازيدنا برا ججنا كو خلق جدر في ولات بريفا دبن وياكونها لروجافاي كردستاني كو خلق ججنا خو بريفا درباستك أو خو فرق هي يعني هندري ولاد أسكار مشتري بجنبري 2 سالاجي ججنا خلود كي تكر ام ترسيان قال كي ترس مسبه ميراب انا بقول انا مثلا بلكي تفجيرك بلكي انزاد شهبه يعني حتى قاف عم تشون سرقوره عم بترسشون وسبا عيد تشدر كتاشتر بترسشون بس فاد صالم ساعتين فيديكي اوجي جدايكو هي ديسا راست ام ناطر سنترس تنيه امراد بن بس دمينه ديسا دلي مبسر خديه ما بهم سبا هرابن مثلا خوهك ما دوري ما يا لاوكي ما دوري ما يا قيزك ما دوري مروي بس دمينه جاجنه جباري دي حازريا خوجير بك عيدك خدي فرد كري سرما ام كيفي بي بكون حازريا خوجير بكن بس دمينه حد دمينه دلي مروسو قيد هندري ولا بيجي ازويجن بغمي جينيت قدينه بلا ترس قالك هي هندري ولا دهين وقدر في ولاد جيره قال اوروبا بيجي اوروبا وكما عيدي خولو وكما تشيناكن بس دندري كردستان دندري هرمي دا ام بيجن نزيكي يعني ولاتي ما روجافاي اوجي ام ديكن بس دمينه غمجيني دلي ما دمينه نو كيف صابر خانم سرويناس يعني تبع صابرت وبلافونا مالباتين كردن روجافاي كردستاني كر يعني وكو تقوت مالباتك نينا كو كسيوي جو درفنينا نج درفيان جي الهريما كردستانيه الولاتين جيرانه الولات اوروبايه يعني حتى تشرا كي افيك باندور لسر خوشيا ججنيكر تاثير لسر ججنا خوشيا ججنيكر تاثير هيجيكي زحمه تشتري يعني بري معلمي بون سبهي ترادبو مال مزنبو لا يعني ابجن زاروكي خبهاتا كاتشك وزاروكي خبهاتا حركه الماليه تشد بس انا او حركات نما دبينا او شنو هاتن كيمه فقلت يعني زحمتي بين قال لك دربا عيدي ازراد بم از عيدا زاروكي خد كم بس بشر حسرت كيف جابي مد ازوان روجي خوي بريمتين بيرا خو بزحمتي بس تشتكي دجي باشا يعني انا يرورو او انترنت شي بويه يعني جان ام دخل صباح عيد زرابو مجمال بابا خور بكر ولوس حسياب مزنافو انا مكابش ممكن شلو زاروكتين عيدانيه بس بحسم يعني ازهين ولاتي خومه زحمتي هي قلت زحمت هي لهندك ولات رجع سيشمي ججنا رمضان يبول هندك ولات رجع چارشمي بو يعني حياه ترى دايك افيك تاثير ينجي باندور ل ججنيكر ينجي خوشيا ججنيكيمكر خوشيا بناريناتا يعني بدي خوشيا يجيك يجي كيمكر يعني قال لك جوان بالا خو بدوانات شخص يجدي انت خو حذكرن جو ازي بفتر مال سري ما بونشي يعني بقولوا حتى يعني بالا خو بتشخصي نفسيا صانزا يعني بير زحمت بو اما بفتر انه هنكا قونا والله ما بكم بس بوان تشتغلي قالت تقولوا او غمجيني سر وجهي وان ديت اما روجي البرو عند كات براسي ام روجا اولي بعيد اخو نحسيان يعني ام ججنا اخو نحسيان قاز اهلي خو تشتغلي دقيقه بروجينه قال كي بزحمت هيفي واميدن ودخازن خلكي دجاجني دتشي بدي هيفي واميدي ما وازمقي ملتي ما اشتكى انه ولاتي ما رزقار ببه وام تبدا فقر نججنا اخوال ولاتي خو ام بكن بدي لكي خوش وكيفك كلو مزن وبري ام قشتك لها بدو بجفن ومدسي خدسي بدو خمي ولاتي فقرين واضا بكن بله قالك سباسج بو خانم سرويناز ابراهيم عندما يكتياجين كردستان سوريا تو ایرو میوانم و بزرگ سپاسش با آمده بونا تو جاره کدین جشنات پیروز. اجی سپاس یاد کردم. درفت دامه سپاس. سرچاله.
گرتن و بنچافکرنا ولاتین کرد لعفرین روجاوای کردستان جالی گروپین چکدار و بردوامه هریداوی جیجنک کرد رواندنه جدرک تایبت جعفرین روجاوای کردستان جارکر راگاند کو جنا کردیا بناوی نبیها هفجینا اندزیار کوچبارکری عبدالحنان لگل بوکا خو کو خلک گند مشعلی بسر نافچه شراوه جالی گروپین چکدار و هاتن رواندن وکه جدر تایبت دای خویا کرن کو جدوی و مهیوه هاتن رواندن و حتی وکنها چارنوی ساوان نخویایه زنجيرة تقينا لدفرة من بجي كل جير كنترول قصدية بردوامة إيروجي أوتومبيلك هاتا تقاندن زنجيرة تقينا لدفرة من بجي كل جير كنترول قصدية بردوامة إيروجي أوتومبيلك هاتا تقاندن لغوري جيدرن خوجهي كو بربانكا إيرو دردورة دمجمير دو لغوند جب مخزوم يغون دواري روجاواي من بجي أوتومبيلك ماينكري تقيا وزيان نمادي مزن انجام دان هر لغوري وان جيدرن کوتانها هورگولین بهتر درباره وی تقینه و پیکینرین وی نهات ناشکار کرن ولاتیه کی سیویل جی بریندار بویا سربار شوات او زیان مادی بمال و ملک نزیکی وی تقینه نابرا دم دم کې د بازار من بجې تقین بریا بومبین چانتی اوتومبیل و موتوران تینا انجام دان و بدهان ولاتین سیویل د انجام وان تقینان دا بونه قربانی د تباغ 2016 دا بازار من بجې عالی قصد پشتوانی هف پیمانیا نو دولتی و حاضر رزگار کرن و جبور رزگار کرنا وی بازاری هزاران جوان کردین کچ و کر کوج علی پیاده و هاتبون رواندن شهید بون هر جبو من بجی امریکا و ترکیه راگهاند بون کو او گهشن ریکفتنه که کو دوی همو چکدارن بسر پیاده و جوی نافچای ورن درخستن ده هدیتنا که دلگل روزنامه حریت یا ترکی شانده امریکای تایبت جبو سوریه راگهاند کنها همو هول جالی ترکیه و امریکایی و تینا کرن جبو گهارتنا رژیم سوریه و بداوی آنینا کریز سوریه بتمامی شانده امریکی تایبت جبو سوریه راگهاند کود دمانها دا ولایتین یک گرتین امریکا و ترکیه هولا گهارتنا رژیم سوریه دکن جیمز جفری شانده امریکی تایبت جبو سوریه ده هدیتنا که ده لگل روزنامه حریت یا ترکی را اشکره کر کنها امریکا و ترکیه به هماهنگی کار لسر گوارتنا رژیم اسد و بداوی آنین ململانی لسوریه دکن. هروها جفری سربار کر که تاکا چار سری جبو بداوی آنین شر لسوریه اوه کم کرنا روبروبونا لشکری و پشکتن ده پروسه سیاسی دری آوا کرنا کمیته دستور سوریه یا پشروجه. هر لگوری همان روزنامه دای خویا کرن کو او یک هات پشتی چند روزان جدا خویانیا جفری دما کو اشکره کر کو تو کس د اداره امریکی دا نابینا کو رولا اسد یا ارینی لسر دا صلاتی هیا بطایبتی دواره ریوبریه و دربای روبروبون و جناف برنا ریخستنا تروریست یا داعشی. شانده امریکی تایبت جبو سوریه بریا دو روزان لپیمانگاه روشلاتان ناوین لواشنطن راگهاندو بو که رول و مانا سروک رژیم سوریه بشار الاسد لسر دستلاته لدست گل سوریه ده و پیویسته توایا گل سوریه بریاره بده که اسد لسر دستلاته بمینه یا نه. هروها جفری آماجه کر و گوت که امریکا بردوام پشتوانیا چاره سریا سیاسی و انجامدان هلبجارتنین آزاد و دستپاک لسوریه دکه. جعالی خواه ایمن سوسان جگری وزیر دروی سوریه راگهاند کو پرسا گوهرتنا رژیم سوریه نبا توکس نرین و هلوست خواه بده و بتنج مافی گل سوریه کو بریار خواه دوی درباره ده بده. اجانسا که روسیه اشکره کر که جبو وگره اولهی و آرامیه لباجار ادلبین هادان و سندن و برابر پسیان روسی و ترکی تینه کرن. بهتر بیزانین في راپورت ده. بردفکه وزارت دروی روسیا راگهاند که دانوساندن نوبره برپرس روسی و ترکی تا دربار روش ادلبه بردوامن. دوهد کنگره که روزنامه‌نوانی ده ماریا زاغاروفا بردفکه وزارت دروی روسیا اشکره کرد گفت که ولایت روسیا رجع لسر رکفتن خوب ترکیه را دربار روش ادلبه و وگره اولهیه لدوری و گفت که دمان هذا جی دانوساندن نوبره هر دو ولایتان ده جبر راوستاندن شر لادلبه و گندواره ویل باکور سوریه و وگره اولهیه و آرامیه ده بردوامن. آژانسا نووستیا روسی لسرزار زاغاروفا و گوهست که برپرسند پل بلندی روسی و ترکی تپیوندین خود بردوامن و به هماهنگی کار لسر راوستاندن تند و تجیه و ایریشان لسر دورن لباکور سوریه بتایبتی ادلب گندواره ویدکن دا کود زودترین دم در روش باجار ادلب آرام ببا. هروها بردفکه وزارت دروی روسیا دا خویا کرنجی که ولات وین کارا چاپوشیل کریارن تروریستی مترسیدار بکا. تایبتی او کریارن که بنگاه حمیمی لشکریا روسی لگندواره لازقیه و بنگهن رژیم اسد ولاتین سیویل ارمانج دکا.
د همان کنگره روزنامه‌وانی د زاغاروفا مترسیا ولات خود درباره روشا ادلبه یاکو نهات را درباست با در براند و گوت کو گروپن تروریستین لباکور سوریه دمینن د هولین خود بردوامن دا کو روشا ادلبه تیگو بن و روش روش بروش خرابتر و تبلیه بکا بریا درو جانجی ولات روسی ریگری لپیش درخصنات د خویانیا انجمن اولهیه نافدولتی کر د بردوامیا ایریشن رژیم اسد و روسیا لسر باکور سوریه د انجام وان ایریشان در روزانه قربانی ناورا کشتی برینداران د کوین تون دی شرمزار کر تفهم سكرنا ركبتنا دورة بشكل إدلبي نابرا روسيا وتركيا دا تيلونا بوريدا لهزن رجيم أسد روسيا أوبراسيون خويا لشكري اللي صار دفرن جدا جدا لباكور السورية بردوامن كود أنجام وان إيريشن توندا بصدان ولاتين سيفيل جاني خوش دسدانا وبصدي هزارن خلق دفري درب دربون ودفج مال وملكي خبردان دنگ کردستان یکمین کوارا کردی اروپا بو به تیپین لاتینی دهات نویساندن و سرنویسری وی دکتر نوردین زازا بو کرته ویدیویا کوپیا تکانه یارستن یا هر 5 هجمارن پیشین جه کوارا دنگ کردستان کن حال فرنسا دمینه هاتیه بلاف کرد. دنگ کردستان یکمین کوارا کردی کل اروپای هاتا دا مزراندن و بلاف کرن. به تیپین لاتینی دهات نویساندن سرنویسری یکمین کوارا کردی دکتر نوردین زازا بو. اف کرته ویدیویا کوپیا تکانه یارستن یا هر 5 هجمارن پیشن جو کوارا دنگ کردستان کنهال نویزگاه نانتری لکنتمپوراین لپاریسا پایتخت فرانسای دمینه. دکتر نوردین زازا کوارا روزانو ده هجمارا 56 سال 1986 وسا بحثا دنگ کردستان دگه. گاوا مجواتا خوندکارین کرد لأوروپای دانی جارا پیشن ده سال 1949 دبو ماهنگی براستی من بناوی دنگ کردستان به فرانسی و کردی کووارک دریخست 12 هجمار جه درکتن نها یک جوان پیدا نابه. گاوا ده سال 1956 ده از وگریان سوریه من همی کاغتن خواه لجم حوالکی هشت بون. ده وگره خواه سال 1907 جوان کاغتان توتشت نمابو. ده همان درباره چاپا کردی اروپای دکتر نوردین زازا ده ویا ولید ده وسا بحثی دکه. وک همی خباتن کو کرد پیراد بن چاپا کردی جی امر چاپا کردی پردوم ناکه دچل مسود مره. کووارا کردیا پیشن به تیپین لاتینی کل اروپای درکت دنگ کردستان بو. بانگا خوندکارن کرد آ پیشن لأوروپا بو. هر مه جارکی دردکت. جی سال 1949 هیا سال 1905 دوم کر. 12 هجمار جهاتن چاپ کرن. نها دبکو اف هجمارن ها بتنه لبا میر کامیران بدرخان پیدا ببن. بریکو از وگرم سوریه تاوی وسایقن دن من اخواه سپارتون اسمت وانلی. پشتیکو ده سال 1907 ده از دیسا وگریام سویسرای من پرسا وان کر. یک جی لبا خواه نهشت بو. مرنا دنگ کردستان جبر جهفخستنا جواتی بو. اف جی جبر اندامن وی ین چاب بو. دکتر نوردین زازاد پرتوکا خدا جانا منا کردی وسا بردوام دکه. للوزانه گلک خمندن لهویا مبون. حوالگی ما جه کردن باشوری کردستان کتبو آسانگیه ده. جبرکو حکومت عراقی در فتا خوندناوی لأوروپای تونکر و راوستاند. دوی دمه ده بیروکا دانهاوا همی خوندکارین کرد لأوروپای دیک هفبندیه گده حتا بیرامن. دروژه که ده جروژن مها یکی جه سال 1949 منو 5 هوالین خوین کرد لسویسرای گولولوزانی امجویان هفبندیا خوندکارین کرد لأوروپای دامزراند. و همی خوندکارین کرد لأوروپای و خوندی بجداری دیده کر. و همیان سوز دا الیکاریا حوالی خواه یج کردستان عراقی بکن. هر یک ماهانه چند صد فرانک جیره پیشکش بکن. للوزانه اندامن هفبندیه از وکسروکی ویهل بجارتن و بریاردان هفبندیا ما ماهانه روزنامه که بزمان کردی، انگلیزی و فرانسی بلاف بکه. بناوی دنگ کردستان ورب ناف کرن. من بشه و روز سرنویسری در روزنامه دید کر. سرنویسریا گوتار و لیدان آوان با آلاوان ویساندنه و کپی کرنا آوان دکر. جبرکو بلاف کرنا دنگ کردستان لسویس رای. لسر ما قداغ کری بو اندامه کی هفبندیا ما لپاریسه بلاف کرنا ویل خوگرد. روزنامه دنگ کردستان سیاستن لسر گلی کرد لترکیه، عراق، ایران و سوریه اشکرت کر. لداخویانی باندوراوی لسر خوندکاران و روزنامه‌گریا دموکرات دهات خویانی. سرکفتنا ما بوجه دلگرانی و ذکرشیا رژیم کردستان جیر کنترول آوان دبو. سرباری ذکرشیا پارتیان وان ین شیوعی، کوان پارتیان رامان خواهج پرنسیپین ستالینی دشوپاند.
دگوتن هەبوونا هەبەندیا خوندەکارên کورد لە ئۆروپایê li dijî karkeran li wan welatane û di vê hevbendî nemîne. Partiya ev kar bi xwe girtibû, Partiya Şûiya Îranê tûde bû. Tab hevalên me yên Parîsê ku endamê wê bûn di tûde bûna alav ji bo yekê. Yek ji hevalên me li Parîsê ku endamê hevbendiyê bû, çalak bû, digot. Behsa Kurdistanê doza Kurdî ji berê ve wiha û mafê wê tenê şofîniya Kurdî li daxuyanî û ev yek li dijî armancên partiyên Şûî ye. Ji ber geştina berev desalatê, partiyên Şûî pêwistiya wan bi kombûnê di yek bereyê de heye. Hemî endamên şoreşvan dê di nava sînorên van welatan de bijîn. Eger partiyên Şûî geştine desalatê, bêguman dê hesabê netewa Kurdî jî bikin. Dê alîkariya Kurdan bi destxistina mafê wan yê sereke de bikin. Niha axaftin li ser pir zû ye. Ev hincet ji min re nedihatin tehmûlkirin. Di destpêkê de rêxistina me rabûna biroleka partiya siyasî ne di daxuyanî û tenê ji bo bicîkirina karekî sendîkayî û rewşenbîrî bû. Duwarên siyasî de hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê bi tenê dengê hişyariya xwendekaran bû di rûbirûbûna metirsiya gefê li hebûna gelê Kurd de. Gumana min pir di ber cewendiyên wan partiyên yekbûna armancan pir mezin û bilind dikirin de hebû. Di destpêkê de şûfîniyeta piraniyan li ser welatên Kurdistan parçekirina ku dişopandin û tawekiniha. Ji birî ku yek partiya Şûî li Rojhilata Navîn nevêriya behsa pirsgirêka Kurdî bi eşkere bike. Li gor nerîna Şûiyên Tirk, Kurd bi koka xwe tune ne. Di nerîna Partiya Şûîya Iraqê de jî gelê Kurd yên ku hîn nebûna gel bi tenê rayekî kêm e û nehêjaye behsa wan bêkirin. Ji aliyê endamên tûde ve tevlî ku bi hebûna Kurdan Rojhilatî Kurdistanê li Îranê baş dizanin, lê dibêjin dem nehatiye ji bo guhpêdanê bi wan û ne jî behsa wan were kirin. Li dawiyê de derbarê Partiya Şûîya Sûriyê pirsgirêka Kurdî duê demê de tenê meseleya gelê Ereb e, ango Umeya Erebiye. Li gor nerîna rêberê wê Xalid Bekdaş ku ew jî Şamiye û bi koka xwe Kurd e. Divê Kurd kok û kesayetiya xwe ji bîr bikin. Tevlî Partiya Şûî bibin, xebatê di ber yekîtî û meznahiya Umeya Erebî de bikin. Di dema civîna me de ku ji bo çarenivîsa hevbendiya me li Lozanê hat li darxistin. Hevalê me yê di tûde de piraniya dengan bi dest nexist û ji ber wê encama baş ji bo mana hevbendiya me û ji qes jî min daxwaz kir ji hevbendiyê derkeve û ji ber ku endamê hevbendiya me li Parîsê ku mijûlê hin karên kesayetî bûbû nemakarî bû alîkariya min jî bike. Min jî nemakarî bû bi tena xwe ber pirsayetiya Rojnameya Dengê Kurdistan hilgirim û ji ber wê yekê min ji serokatiya hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê nivîseriya Rojnameya Dengê Kurdistan xwe bi paş xist û tenasîl kir. Min demeka baş û guncaw ji bo berdewamkirina xwendina xwe û amadekirina nameya xwe dît. Belê temaşevanên hêja bi vê yekêm digihêjin dawiya nûçeyên xwe berî bi dawî hatinê carakerên wê ser nûçeyan dibîra dibînin. Abdülkerîm Mihemed dibêje em pêşbînî dikin leşkerê roj bi serpiriştiya hevpeymaniya navdewletî derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. James Jeffrey şandeyê taybetê Amerîka bo Sûriyê dibêje Amerîka û Tirkiye hewla guhartina rejîma Sûriyê dide. Zincîra teqînan li devera Minbicê Kuljêr kontrola Qesedê de ye berdewam e. Îro jî otomobîlek hate teqandin. Her şad û bextewar bin.